لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, dari na kita niyo hawakto na isa biya sin kabiaksahan, amo na yung puas magrib, kalta yari laisap na inguro mulia mo hindi magubatilaw la parkala pag-agama, dibu daulan iban suka, dibu dalang tabaha iban bukon, alhamdulillah, yari inguro na to amuin mataw kasi aparkala ini, na magpalukay, tukbal ko inguro kalasahan, pwede marabay ng Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, فليتفضل سجادته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Humatud na isab kami maun pahadarat sing kamu. Sin ganap pangadjian. Amin masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman.
Aula-aula na to dabungasin pag-iman. Amoy niya amalan sin bariman usog, iwan bariman babae. Dahil nga jaman na kauna sambil jaman na to ini sambil pa hari kiamat. Papasinguran niya tuka to taniyo. In Allah subhanahu wa ta'ala amin ummat haulihan. Ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan, amin sabarang abutan sin suara ini, in ayat pengajian taniu, ayat Suratu Ali Imran. Ayat ikahangpu tagsiam, ayat hanggatus ikasiam, ayat hanggatus hangpu. Adapun yung pengajian na to di ayat ini, pagpahugot sinjantong mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pagmakuyag, tingin karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhiran. Damik kiyan, aamalan, tin bariman usug, iwan bariman babae, paamalan kato taniyo, tin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po atiranan sa taod-taod umat. Sarawa tiyo-tiyo da intao hamasa nila. In umat tinapusan, hambuok da umat da sinjunjungan alayhi salatu wassalam, sa taod-taod manusia. Kaya nga sabab yan, mga anak ka po, ayaw kita niyo mutas, dahil nga biyayta sinallahu ta'ala, tungod pakarayawan si mga bariman, usog, iwan bariman, babae. Aula-aula na, yari na kita niyo hamasa, matao din tatandasan sinallahu ta'ala umat ini. In nasalamat da. In magparuntungan da, in makapas da mga nasabot tatandasan. Amura in mga bariman usog, iwan bariman babae. Mga anak po, yarin paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, pamandurahan na to. Parman si mahasud si mahatinggi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tunggal da isa-isa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tunggal da siya intuhan nagpapanjari. Iwan tunggal da isa-isa niya in magbabaya-baya iwan sintagda po sing kabayaan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tunggal da isa-isa sinallahu subhanahu wa ta'ala in magbaya-baya sin halangit iwan sinalupa. In pitong lapis langit iwan pitong lapis lupa iwan sinhautan niya.
mulkun lillah wa milkun lillah. Magbabaya-baya Tuhan. Intagda po kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah ta'ala, yari kita niyo hautan silangit tiwan lupa, way kawasatan niyo haut silangit tiwan lupa. Malainkan. Yan ugharaan sadya kita niyo sinallahu ta'ala. Hakatan pakarajaan tumup kato taniyo. In mapuas denghan. In tumup kato taniyo iwan sindi. Harap na to mangarap. Pamahasut si mahatinggi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabab siya in magbabaya-baya, sabab siya in tagdapo, makapagbaya, sin halangit, iwan sin harumi. Aula-aula na, kita niyo mga anak po, magkarunahan sin halangit, iwan magkarunahan sin harumi. Karunahan na to hakabuhi, aula-aula karunahan na to, maglain deng hadunya ini, sabab hansulung sin Tuhanin dunya. Iban sin halawm niya. Dahil nga sabab yadto imbar iman usog, iban bar iman babay. Kauhaan tagupat kajam impagsadya nila sin lutuon pakamatay. Imbukon bar iman, kauhaan tagupat kajam insadyahon nila pajasad. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miya makad sing kabayaan sin Tuhan. Ingkatan pia panjari niya. Wairoon simulang. In simulang da. Dua tumpukan. In simulang darwa tumpukan, hambuk din ang mga simulang iblis. Hikarwa simulang amin wala nila. Iyayma, in lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sin in Tuhan nila, magbabaya-baya, iwan tagdapo, sin hautan sin langit, iwan sin lupa, iwan sin katanin ni, pagbaya, iwan pamarinta, si mahasut, si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, magkagunahan kita niyo marayaw. Bang daing hatao, way marayaw. Bang aun marayaw ring hatao patao. Ampayan kimugdan, iniyan daing hatuhan. Wayroon na marayaw ring hatao patao. Ubos na biyayta sintuhanin atulan. Ubos na biyayta sintuhanin pag-akaran. Dahil nga sabab yan, wa ilallahi turja'ul umur. In sila katantan yan manusia, magbing da sila pahadarat sin Tuhan. Dahil sila hatuhan, magbing da sila. In pagbalik nila pa Tuhan, pangasubuhan sila. In pagbalik nila pa Tuhan, bangin pag-asubo, nasab magpamarayaw, in pagbalik nila pa Allah Ta'ala, sa rayaw-rayaw. Dahil nga sabab yan, mga anak po, magmarayaw kita ni Uriadunya. Bukon magmarayaw kita ni patao, wala doon yung pagmarayaw kabayaan sin Tuhan. Kakawa, magmarayaw kita ni muna patuhan haatulan, bang di magmus yung pagmarayaw yan. Pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himatul
in kabuhi mo, ma fis samawati wa ma fil ard, yari kau haot silangit iwan lupa, ikaw impya pagpapanjarihan, sinallahu ta'ala sinlangit iwan lupa. Sayyidul kaun, untukan singkatan pia panjari, amunin manusia. Ay mukalupahin, wa ilallahi turja'ul umur, ingkatan manusia pabalikun sintuhan. Maguno, lil hisab wal jaja. Magtungbas hinhinang. Inhinang marayaw, intungbas niya marayaw ri padunya. Inhinang mangi intungbas niya, mangi di padunya. Takawa, doon kita niyo hamarayaw, biyay tak sintuan. Uningan niya yan, amanu wa amilu salihat. Piarat saya nila, inrukun iman unum, pag-ubos ang panila iyammalan. Suku sin atay, suku sin dila, iwan suku sin pito ang gauta baran. Ammalan ing kabayaan sin Allah Ta'ala, bukun ammalan ing kabayaan sin nafsu, kabayaan sin syahwat. Sakawa, in nafsu iwan sin syahwat, pataalukon nila panagpapanjari kanila. Wa ilallahi turja'ul umur. Ayaw na to kalupahan. Tin magbalik kita niyo pangasubuhan, magtagna alom sing kubul. Ing kubul yaon, malingkat ding habay, amin pagbabayan na to di. Apabila ta umarayaw. Amin hawak turyaak na sintuhan magka na kaniya. Pula-pula mo ipaka na siya sintuhan. Nyawalihan niya iwan jasad niya. Dia din yung pagka kaniya yan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kau jasad marayaw. Ya kau nyawalihan marayaw, nakabutang jasad marayaw, nakabutang kabayaan sin Allah Ta'ala, yammalan nila yung kabayaan sin Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Pabalikun na kau sin Tuhan. Maita, usog marayaw kawadunya, damikyan. Malano kau ring hatuhan, piyakari kau padunya, pini mo rin malano, magbalik kau sa lano-lano. Yan, mga anak ka po, yung kagunan na to, indunya masa na to inilimumi. Ilangit na to limumi. Innakauna limumi, tao naguhula. Saan yung mga tuwan? Na, unin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lil hisabi wal jaja. Ayaw na to kalupahan in pag-audit sin Tuhan. Pangasubuhan kita niyo. Na uno pembiyayta sin Allah Ta'ala kakuyakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Antum ya ummata Muhammad khairul umam indallah. In mga kamuyan parmansin Tuhan, ummat sin Nabi, wala biyayta tao Makkah, wala biyayta tao Madina, sumagawa amin miya kada junjungan alayhi salatu wassalam, in mga kamuyan, ummat sin Nabi Muhammad, khairul umam. Indallah hadarat sin Tuhan.
Naintaw yaon magparayaw tao harayaw sintao. Kaya sabihan intaw Europe, kami laong nintaw marayaw rin kaniyo. Laong sinlan nang kami laong nin marayaw rin kaniyo. Laong sin Malayo kami marayaw rin kaniyo. Laong sin African kami marayaw rin kaniyo. Dakwa nila katantaan. Marayaw amura makada kabayaan sintuhan. Hinda siyo sila yan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu na yan insarayaw-rayaw. Manusia hadarat sinallahu ta'ala riya dunya iwan adlaw akhirat. Mayta. Unin sabab mayta marayaw. Li'amrikum bil ma'ruf. Number 1, sabab maghinang sadya kamu pamarayaw. Magkakunahan kita niyo mga anak kapo, maghinang marayaw, magdaag pamarayaw. Amin marayaw kabayaan sintuhan, bukun marayaw kabayaan na to. Sabab kanya manusia, aun kabayaan niya, aun favorite niya, sa madto kita niyo, pakabayaan sinallahu ta'ala, amin mabutok kita ni rito kabayaan sintuhan, di mabuta sin atay na to, di mabuta sin suara na to, di mabuta sin pituang gautabaran na to. Liamrikum bil ma'ruf. Sabab hangkan kamu marayaw hadarat sintuhan nakawidda dengan kataan umat. Sabab maghinang kamu marayaw, manglapay pa kamu hinang marayaw, manaabit pa kamu hinang marayaw. Magkagunahan na kita niyo hinang marayaw kabayaan sintuhan. Hikarwa. Wa nahyukum anil ma'ruf. Wa nahyikum anil ma'ruf. Ini karuahangkan kamu marayaw pahadarat sintuan dia dunya iwan adlaw kana-kana. Pagpupuon nimbaran niyo ring hamangi. Kakausan nimbaran niyo langon deng hamangi. Khairul umam indallah. Khairun nasi indallah. Inbihad turagbut. Kakausan niya. Imbaran niya pupuon deng hamangi. Hikarwa na rayaw. Sa rayaw umat hamasa sinap. Kagunahan na to na hamasa na to ini mga anak kapo. Na ini katu. Hangkan sila marayaw umat hadarat sinallahu ta'ala ringad dunya sambil padlaw akhirat. Wa tu'minuna billah. Asabab sin iman niyo dagpak pa Allah ta'ala. Bukun iman daawa, magdaawa sadya, taka iman kami. Biya sin daawa sin Yahudi wan Nasara. Hinang tuan. Hinang sin atay, indagbus niya, hinang simpito ang gautabaran. Tanyo mga nakapu, amo yan ing kiawidda. Di hayati ni imbiyay ta tu, ika-isa, maghinang pamarayaw, hikarwa, tumangkit ding hamangi, inikatu, kakal iwan tutug impamarat saya nila pa Allah Ta'ala. Karunahan na tuha masa na to ini mga anak kapo. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita siya hadis. Uddiltu ala sa'iril umam. Piyabidda ako sinallahu ta'ala ring hakatan umat. Na uno, may ta siya piyabidda. Hansa may mga umat niya. Wayroon pangit, beauty katantan. Uddiltu ala sa'iril umam.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyawid da ako sintuhan, day nga katan Nabi Iwan Rasul. Naon wasubon ta kuno. Malingkat sila katan. Uning kiyawid da nila. Tuan. Number 1, yung kiyawid da nila. Sarayaw-rayaw ummat. Inummat ini kiyawidda sarayaw-rayaw ummat hasabab sinto. Wala nabuta sinatay nila ring atuhan. Wala nabuta sin suara nila ring atuhan. Wala nabuta sin hibal. Simpito ang gauta baran nila ring kabayaan sin Allah Ta'ala. Manganal kita niyo marayaw mga anak apo. Wala nalilingoging gumi. Biya silingog masa na to ini. Maita. Kaya watungan tao kataning gumi. Inna kauna tiyo-tiyo paway pamisan tauri kato. Imbihaon latag si manusia ing gumi. Nagbangkat na manusia. Wala na nagbangkat ni manusia. Nagbangkat na ing gibayan. Aon na mga labihang gato sintaas simbay sintao. Taniyo mga anak ka po. Wajuilat ummati khairul ummah. Piyapan jari sin Allah Ta'ala. Inummat ko sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarayaw-rayaw ummat. At ito'y kuno inambuk sa dataw. Pila yung silpon niya. Inambuk tao pilhad dyan sa sakatan niya. Inambuk tao pilhad dyan bay niya. Ipagsusukursan patuhan. Mga anak ka po, ay natulop pasuning karayawan iyanug harahaw matini. Bang maun yung taksilon kita niyo sin nakauna. Sabab wala kiarihil kanila, kiarihil ka to. Yanon nila kita bang kiarihil ka mo. Naparayaw na mo yung gumi. Napalano na mo yung gumi. Naparayaw na mo yung kata. Tanyo mga anak ka po. Na. Uno indayaw niya mga anak ka po. Ika-isa. Indayaw sin ummatin ni. Inkajul basariya. Magpalihala hamano siya. Biya din yung pagpalihala, al-islahu wal-ad, maghatul, iwan, magpabuntol. Na imbiya untuan maglara. Hangkan marayaw in ummatini, inkajul basariya, mag-ayad hamanu siya, magmumula hawiran. In mag-suicide, ay ikaw mag-suicide. In himinang pamangi, hawiran, ay ikaw magkadto. In nalarak hatulon, in bingkok, pabuntulon. Uno ni kapabuntol kaniya yan, rahmatan lil alamin, pagkasila sa kabayaan sintuhan. Mga anak ka po, hajumlahan, masanatoy ni naiging pagkasila sa kabayaan sintuhan. Pagkasila sa lingkat, masay ni. Pagkasila sa sin, pagbayaran. Di ako lang nalumasakay mo, bang makuridilan sin. Lausing kaiwanan, agad na kau kamo, dilan taman kau sin. Allah ko na muad. Rahmatan lil alamin, maglasa ingkatan mahadjana. Haway puhungon ni hatao pagkahiniya. Sa impuhungon niya, mardatullah wa rahmatullah. Inpuhungon niya, kakuyakan siya sintuhan. Iwan rahmat, sinallahu ta'ala. Kagunahan na to, hamasa na to ini, duhul-duhulan ng kahalan na to. Iklog haruhul ay. Di katiyo-tiyuan magmula wang nahulog bagbag.
Yan mga anak ka po, in papatasing kahalan na to, hamasa na to ini. Na, unimbeta si mga sila na kauna. Yajharu ala tasarrupan nas. Ala tasarrupatin nas. Lumahil in pakaradyaan si manusia. Aula-aula na hamasa na to ini, hikaysa. Kahalan si manusia yari dunya. Kahalan sin miyamagad patuhan iban sin bukun. Amanu iban sin kaparun. Na, aunding nga mga manusia. Mag-crowd sila ala abwabil matajir. Sa taod-taod manusia, magpun halawang tinda. Magpun maguno sumud. Atas maglain, sumud, bangman siya makasud palawang tinda malingkat. Sa mga bariman, di sila makadhadto. Harap sila lumain ala abwabil masajid. Harap sila maginubusan, maglain, sumud, palaw masjid. Tiyo dalawang, di misan makapaglain. Gaunggan. Sa pamul, wala pa yuukab, yaw na nagsasandig hay kadagdan. Yaw na nagpupukot hay kadlawang. Yajtami'una ala abwabi. Nagpupun-pun. Mengkan, way pamisan-sin kaywanan. Yang pamamus. Na mag-unurid to. Mangibog. Inbar iman. Harap nila pa masjid. Maita. Baitun min buyutillah. Ahsanul bika. Ahsanul bilad. Sarayaw-rayaw lugal. Sarayaw-rayaw hulaan. Amuna in masajid. Maita. Buyutullahi fil ard. Bay sintuhan ababaw singgumi. Di magkarunahan in Tuhan bay. Sa bay si mga ipon niya. Ti mataallukin jasad. Ti mataallukin atay. Di mabutas in kabuhi nila. Papakaradyaan kabayaan sinallahu ta'ala. Hikarwa kahalan si manusia. In mga manusia nagkukupon. Yajtami'una ala talabid dunya. Mag-crowd sila maglag sing karayawan dunya. Naglalain. Nagiinumpong maglag sing karunahan na dunya. Karawa di sila mapun ala talabin nafi. Di sila mapun lumawag sinikarayaw kanila. Hapag dunya nila, ipangan apag akhirat nila. Bariman usog na, iwang bariman babae. Dangal. Killatun kalila, tiyo. Aula-aula na pijamanil pitan hamasa na to inipit na tatandasan. Hikatuni ang mga tuhan, yung mga sila nagkukupul pa tuhan. Yasbiruna ala hamli masakkatil fi talabid dunya. Wala yasbiruna fi ta'atillah. Kasandalan nila, kasabalan nila yung kasigpitan. Sin, paglawag nila, sing kawukunahan simbara. Zinatid dunya, sandalan nila yung kasigpitan. Bangmahan madawhat nila, invision ibang mission nila. Sakawa, invision ibang mission, dahil hatuhan harap maun kanila,
di sila laong makasabar, iwan di sila makatatag. Bariman da babae, iwan bariman usog. Hituk nila yung nyawalihan nila. Hituk nila yung jasad nila. Hituk nila yung kabuhiwan kamatay nila. Bang kabayaan sin Allah Ta'ala. In sumunod, mga tuan. In mga silari makada kabayaan sin Tuhan, masusa iwan dugalan. Uy, uning kasusahan nila iwan dugalan sila. Bang nagminus na ang karayawan nila, nagminus na ang kawasan nila, nagminus na inalta nila, nagminus na ang kusog nila, sa di sila masusa, iwan di sila rugalan, nagminus na ang karayawan nila patuhan. Imbar iman, kusog iwan babae. Di masusa singkatan pakaradyan na dunya ini, tatandasan. In marayaway tutug hata ubo la maggiling. Biya dum iban adlaw. Biya sindarat ubus taub iwas ubusuna. In kabayaan sin taub sadya. In bar iman dun sila kabayaan sin Tuhan. In bukun bar iman la yaskurullah. Di magsukura tiyo-tiyo, di magsukura sarang-sarang, di da magsukura mataod. Naipagunuloy la, hipagtakabur. Hipagganarul, ampay bar iman. Yaskuru ala kasir. Wayaskuru alal kalil. Wayaskur ala sayati. Magsukur sila patuwa na mataon. Magsukur sila sarang-sarang. Hipagsukur nila pa sin magdaratong-datong da, inshallah. Taniyo mga anak po. Doon kita niyo habar iman. Maita. Di pagkalupahan ing kamatay. Nagsasadyasin lutoon pakamatay kung nagsasadyasin lutoon deng hambukula pambukula. Sa nagsasadya lutoon pakamatay sasakatan katantan amin sadyawon mig deng habay harap palawm kubul. Nah, kita niyo mga anak po. Nah, in alamat sintao. Nagsasadya, di niya kalupahan, ing kamatay, tu in alamat dun kaniya. Hikaisa, kana atul qalb, satisfy natay niya, haununo na, rijiki dihil kaniya sintuhan. Masanyang si harijiki dihil kaniya sintuhan, di siya mangibu. Na imbihaw ni nituan nangibu. Atas isanda imbaran. Ano mga tuan nangibu. Kana atul kalb. Bukon siya laka. Uno-uno na inrijiki kanya sintuan doon siya. Maita, piyag kakahakaran niya yung kawasa sintuan. Lillahi ma pis samawati wa ma filaw. Hikaruain alamat sintao. Nagtutumtum sing kamatay, nagpataod sing karatawan. Ta'zilut tauba. Mag-uus-uus siya mga yu kaampunan patuhan. Sindusan niya, nag-uus-uus siya mga yu kaampunan papagkahin niya. Sababing syaitan manghawid, ayaw na alaw niya, makusog pa kaw. Subay na way nakusog. Maraw palong ng pangatod mo, subay na way pangatod. Maraw palong ng panaw mo, subay na rin makapanaw. Ta'zilut tauba. Nag-uus-uus, mga yu kamaapan, sumanggop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu, pangilahan sintao yan.
Di niya kalupahan, imbita kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Iwan di niya kalupahan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kasratu ta'ati wal ibadah. Magpataod siya laulun, di siya hapuson magtaat pa Allah ta'ala magibadat patuhan. Maita, tiyanto niya. Bang niya agarun dahil kabayaan sin Allah ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul urs. Tabangun siya sintuhan, imahunit paluhayon kanya sintuhan, di siya makapaluhay, malaing kanim makapaluhay ra, Allah ta'ala, sarawa magadsadya siya kabayaan sintuhan. Na murah-murahan, mga anak po, miabot na isa binuwakto na to, magtaayon kita niyo kabayaan sin Allah ta'ala, ay natulupasun ing karayawan, biyay ta sintuhan haumat haulihan. Hambuk umat da, kasibuan niya in kapituan umat. Amo na in umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na to yan tulupasun ing mga karayawan, uno-uno na yan ugara kato taniyo, hipaglagi na to, pawaran na to, pakabayaan sin Allah ta'ala, aula-aula yari na kita niyo hamasa, malaggo intatandasan ng mga bariman, bang sila miyagada kabayaan sin Tuhan, masanyang sila riya dunya, iwan masanyang sila adlaw akhirat, bukon sila magpasanyang, kawasya sin Allah ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tubtub na rito, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.